Kırgızistan fraksiyasının spiker şaylandı, töreğe şaylandı. Andan sırtkarıdağı biz çoğun fraksiya olçuğuz. Murda 28 33 deputattın kuramında Atajurt Kırgızistan fraksiyası olçu. Hazır bugünkü günde iki fraksiya olup bölündük. Atajurt Kırgızistan fraksiyası, anan mekençilleri olup. Oşoğa baylanıştı bizden Atajurt Kırgızistan fraksiyasından iki vitse spiker var olçu. Mıyzam çenemdi kalıstık katarı oşol bizden bir vitse spikerlikte tapşırıp berүү zarılçılığı gelip çıktı. Oşonduktan özünün kaloosu menen Ulan Berdibayevич Pirimov vitse spikerlikten ketүү багытында özü arız menen kayrıldı. Oşol başka hiç kanday mesele yok bu yerde. Emi oşol reglamentin negizinde töregany şayloo özünün bir enesi var. Oşol boyunca fraksiyalar özlerinin talapkerlerini sunuş kılışat. Anan oşoğa karata kayırdan bir töreganın orunbasarı şaylanat. Pirimov vitse spikerlerin arasında bardık jagынан töp kelişken reglamentin negizinde tattıktı alıp bardı. Oşol bir yıldan aşık mezgildegi iştegen işi boyunca men azыр ele özüm rasmi türde bildirүү ayттım. Sebebi iştep turgan tattыктуу vitse spiker iştese bolmok. Oşol mıyzam çenemdi oşol eme mындай reglamentin negizinde bardık fraksiyalardan öküldür bolsun degen özaradağı mындай kelişimler var. Mıyzamga жазылбаган kelişimler. Oşonun negizinde tapşırıp bергenge argasız boldu okşoydu. Negizinen Ulan Berdibayevич Pirimov en жақшы özünün işini tattыктуу alıp barıp vitse spikerдин biri oldu. Аябай жакшы иштеди, бардыгы мыйзамды так алып барды, регламенттерди так алып барды. Жакшы иштеди. Эмне себептен кеткени бирок бизге дайын эмес да. Өзүнүн калоосу ыктыяры боюнча кетти деп жана маалыматтар алды. Ошол башынан баштап эле 27 декабрда келгенбиз. 27 декабрдан кийин шайланып, ошо 6-8 ай болду. 8 айдай отурду. Каникулдарды алып салган. Ал кызматта отурган адамдын негизи милдеттери кандай болот? Эмнелерди так аткарыш керек? Эми бул жерде биринчиден биз конституцияны так аткарышыбыз керек. Экинчиден регламент бар жогорку кеңештен. Эми бул жогорку кеңеш коллегиальный орган деп коет го. Ошонун баардыгын эми бул мындайча айтканда жөнөкөй жалпак тил менен айтканда бул арбитр да, ошо алып баруучу. Ошол жерден же болбосо жөнөкөй элдер айтып атпайбы тамада деп. Ошол жерден баардыгына тең караш керек. Сен оппозициялык партиядансыңбы, же оппозициялык эмес партиядансыңбы, улуубу, кичүүбү, бул төрагабы, бул лидер дебесем баардыгына тең ата алып барган киши болуш керек, тең алып барган. Бир жака тартып кеткен эмес. Ошондой кишилер болуш керек. Ошон үчүн ошолор отургузат ошол жерде. Ошолор регламент боюнча жогорку кеңештин бүт жыйындарын алып барат. Эмесе тартип болбосо өзүңөр көрүп атасыңар эмне болуп кетиши. Мен азыр эле окудум тиги прессаданчы. Ошол үчүн эмне үчүн кеткенин да түшүнбөй калдым. Эми баягы спикер кетти, ошо спикер менен кошо кеттим дегени го дейм деп ойлоп атам. Бир команда менен келгенден кийин бир ошол команда менен кетейин дегендей. Маани болбосо так билбейт экенмин.